THIRIKARI kirongoreria gukinyaniria kiraniro gia guthondekera mbeu njithi miaki ya mawira kugerera tabarira ya waki wa nyumba cia raithi kaunti-ini ya EMBU ruhonge rwa thirikari rwa uheani wa ngombo cia waki na aruti wira a NJOHI nimekiranire ngirimiti tabarira-ini ya MAJIMBO. Agithurima mihango ya tabarira eno munini wa president RIGATHI Gachagua augite thirikari ni ihete makirima aruti wira a thirikari kandarathi aria maranyita itemi nene ukinyaniria-ini wa tabarira eno. Affordable housing is one of the key pillars that enables the Juakali sector to absorb millions of Kenyans by offering them employment. Ujuzi muko nayo, ile mulikosa ni karatasi. Sasa hii serikali ya William Ruto imesema mtu wako na ujuzi apewe karatasi ya kuwa thibitisho ya ujuzi wake. Si iko namna hiyo? Na hiyo ndio bottom up. Gachagua augite mbeu njithi aingi ni magunikite kumana na tabarira eno iria thirikari ithiite na mbere kuruguria icigo itiganite bururi-ini. Top of providing shelter, decent shelter for our people in accordance with the constitution, it is creating employment for our young people. Na kwa hivyo ndio sisi tuko hapo tumekwama kwa hii program. Na riwe uratongoria bara ya kuhitana na njohi thumu na ndawa cia kurebia munini wa president ni akuranite uria tabarira ya waki wa nyumba cia raithi icangire hari kuhitana na njohi gananie. We want a sober nation. Kwa sababu hii kazi haiwezi fanywa na watu ambaye wamekunywa pombe baya na wametumia madawa. Na this program of affordable housing itatusaidia sana kwa mambo ya drug and substance abuse, so that our young people are busy and they have gainful employment. Thirikari iratanya gwaka units 200 o mwaka niguo guthinga mwanya uria uriho sekta-ini ya waki wa nyumba. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mubi wa Chege.